Sanibonani babukeli lapho emakhaya uhlezi net40 ke la lezi izingonyama media khumbula hamba wena uye lapha ya ku YouTube uzofike nje usubscribe lapho uyalike wonke ama videos owathola lapho kanjalo na ku Facebook sisikhona izingonyama media uyalifollow ipage uyalilike kanjalo futhi ke na ku TikTok namhlanje ke sila Melmoth sizokhuluma ke ngendaba enkulu ethinta kakhulukazi nje idolobha lonke kanjalo namakhosi angaphansi kweMalimede kodwa iduzo kami ngiphethe ke inqolobane ehamba ngeenyawo umthiya usontshikazi inkosami bathi la entendeni yesandla nakhona uyenela phethe umaswide ingane zakwaye nguye sawubona mfowethu Bungane angubingelele ngibabingelela balele emakhaya sanibonana Yeah, sikubizile la namhlanje sizingonyama media kuningi esifuna ukucaciseleka khona ekakhulukazi uma ngabe sikhuluma ngendawo nje yonkana yaseMalimede le esithi inamakhosi engithi mathathu ukhona obuka khona uyanguye bese kuba khona intembeni sifisa ukuthi uqale usicacisele nje ukuthi mhlawumbe lamakhosi ngaphambi kokuthi abe khona ibiphi ebekhona kuqala kwase kuza kanjani ukuthi aze abe mathathu uma singaqala kula mathathu esikhuluma ngawo awakabiyela usanguye nobuka bese kuba ithembeni uzokhumbula ukuthi abakwabiyela baphuma kwaZulu babanango ngesikhathi sikaXhoko okuyena oyinzala abantu abakwabiyela okuyena ozale amawele umenziwe noDidi okuthenga isikhathi sokubusa kwesile uShaka kwaZulu bebengakiyo amakhosi bengabatwana nje bakwaZulu bephuma kwaZulu okuthe makubusa isile uShaka sibuya kwaMthetho kade lapho esasikhulule khona sokuthi sihlala sobukhosi bese sishanele abantu bakwaXhulu ngoba abantu bakwaXhulu bebesinzela usona lapha eMelmonti uzoyovala ngemfolosi wehle njalo uzofika eKhomboshe uHettonville wenyuwe ngomhlathuze bengabantu baxulu njalo bese besira nabakwamhlongo ebebe ngapha ngentshona langa nyakatho edolobha noma laseMelmonte uthe uma abakwaXulu ke inkosi yakhona kwakuXabhashe kaDonda kaNtonga ngaphuhla phansi esehlaselwe inkosi uDingiswayo ngoba nkathi isile uShaka sikwamthethwa sihlohle inkosi uDingiswayo sathi awu lapha enyakatho yezwe lakho Konyane kunenkosi eyibiza ngenkosi enkulu lapha yakwaXulu asimhlasele umuntu uXulu uXabhashe waye akhe lapha mangisekhaya kimi nje imanxoka ngiyangonyawo khona umuzi wasenkweleni wase sebemhlasela ke lapho ke ehlaselwa impi yelembe yakwamthethwa iholwa uShaka wayehola ibutho lezichwe lapho kuleyo mpi yohlasela lapho babepikile ngoba babempikile umenziwa kwabiyela babempikile umntwana osenza khona inkosi senza khona wakwaZulu ukuthi kuyohlaselwa uLokuzana uXabhashe ngesho uXabhashe engazelele wathi papa ese kakiwe impi nje wamelwa inhliziyo waphangala lapho wase bezama ukulantu bakwaXulu washa abantu abangakhonzile ukula basebebaleka sebelishizwe labo lele sebewela bewela umfula umhlathuze bewakha lapha kwahlokohlo ngoba bethe cichisaka lapha oThephethe emakhathini lapha eshow yes babaleke ngapha bebalela ihlasela abakwamthetho la sala ke ingesana nkosi lelizwe ukuthe uma isile uShaka sibuya kwaMthethwa sizothatha ibukhosi kwaZulu sase silanda uyise ngoba ngishithe abakwaZulu nababiyela abantu ababodwa sesilanda umenziwa ngithi umenziwa uzalwa uXhoko kaNdaba ilembe lizalwa usenza khona kaJama kaNdaba uJama noXhoko ngama brothers bezala ubaba yedwa uNdaba ingakho ke ilembe lalimbeza ngobaba umenziwa la selimlanda ke lapha eKhathazo wayakhe eKhathazo umenziwa umuzi wakwaMbiza lamlanda la umbeka lapha mawulazi lakwabiyela kunendawo mawuhamba ngo-P700 kuthiwa esemkhandlweni yes wafika wakha lapho umuzi evusa umuzi kayise wakwaMbiza zokupheka sengiqalile ukuthi ubani ofike eqala okusho ukuthi ke umuntu ofike eqala ke umenziwa la wafika wanikwa le ndawo leyo yonke leya wakha ke umuzi wakwaMbiza
kunjalo okuthena ke ngokuhamba kwesikhathi ke umenziwa siyazi ukuthi uzale amadodana amaningi kodwa inkosana yakhe uzale uSomhlolo wazala inkosana uMvundlane owayemzala uSomhlolo umzala kuManzonza uMvundlane umzala kuBamkhwanazi kwathi kuManxumalo wazala uMagidi amadodana akhe lawa sizogxila kwamanye inkosi ke elandele isilo uShaka shula inkosana kwakulokusana kwakuSomhlolo kodwa isilo uShaka sasethi hayi ngeke kube inkosana le ngoba unomkhango akubekwe uMvundlane wasebe kanjalo uMvundlane seba inkosana ke uMvundlane yena ke obe ebe inkosi yokuqala ke wabili ngoba uyise umenziwa waye umnumzane nje kodwa inkosi yokuqala kuba uMvundlane uMvundlane wangemela lonke lelezo ukusuka ngoba ilembe limnika umenziwa izwe la lisuka eKhombosh lenyuke njalo lize ngala lisikelana nomthethwa eSanguyana ligudle lizongena eMhlosheni lenyuke njalo liwele imfolozi lithathe ehlophe ekhulu bese lehla njalo liyonqamula enguqa liyonqamula elokishini kwaEyolunda liyongena emfolozi bese liwela kanjalo lali kanjalo izwe likamenziwa eliniwa elembe bengakafiki omlaba labase ngaphesheya manje kwangekamenziwa lonke lelizwe leli okuthena ngapha ke uyena obeseba eseba inkosi ke la umenziwa ke ubesezala ngwabona amadodana akhe uMvundlana obe inkosi kwathi emva kwaMvundlana kwalandela inkosi uMkhosana kodwa kuze kudivideke bekhona uyanguye nobuka kuthe ngesikhathi sikaMvundlana isilo uShaka ngikhumbula bekuzoliwa impi yase bekuye kudlela makiwe empini efike isilo uShaka sasi amaqhawe sasewathanda siwakomelisa bekuthi makubuye empini sibuze ubani ohlabeni qala betshenda uMarket ubani ohlabeni qala uMarket sithi silo awu kwapha njalo kwayo empini ngoba wasanguye sisibabaza ukuthi njalo makuye empini kusa yes kuthena ke ukuzolwa impi kaZwide non bese kuyimpi yelembe lizohlasela umzilikazi waKhumalo la sithi Market namhlanje ngifuna ukubona ukuthi ubani ohlabanqala kuzoyamya ngqo ufuna ukubona ubani ohlabanqala mina nawe wathi Market awu bengeke indaba ezitha uthume omunye ezinceke ezindunini zakho noma ezikhuluni zakho elwele wena cha ngifuna mina uqobo wathi uma uhlabanqala Market ngizokunika wonke umhlaba wena ozoba inkosi ngikunike nenkomo kodwa ma ungahlabananga ngizoyidla indlu yakini yasemlindazo hayi yafika kusuku lempiki the makufika empini uMarket engafuna ukuthele isilo ngehlazo wahlehla wangafuna ukuhlabanqala wadeteza hlabanqala sona sinisa sahlabanqala wasevuka udlingozi uthoba bagwaza ke abakwaKhumalo ithembi siphelile ke ilembe lesithi hayi ke madoda ke sekuyamagama enhlike ngiyawudla umuzi wasemlindazwe yimina engihlabana kakhulu ukunoMarket basethi amabodi cha ndabezena umhlaba kakhulu uhlabanqala kodwa uMarket yena ohlabanqala ngoba ubulala abantu abawu16 impi siyinqobe ngaye angiboni ke kufanele inkosi ukudla umuzi ethi hayi ngiyabonga sive inkosi yasimxoshisa ngenkomo ukuthi uyamnika ishumi leyithole nenkunze yodwa yase ibiza umfowabo uMarket uMvundlane umfowenu ngicela umsikele umhlaba kule ndawo engenhla ezweni lakho uMvundlane wasemsikela ke umfowabo bephuma emzini wakayise ngoba wayesephumile kwambiswa umenziwa wakhe umuzi wakwa wase uqale umuzi wokugcina sekuthiwa soviceni manje kwasengugeni wase ushintsha soviceni wasephuma koviceni esemnika induna ukuthi azimphezele eyoqala manje ukubheka izwe leli ngenhla ke kuze lihlukana kabili izwe lasobuka wenyuka kuMarket weza ngenhla uthe mayifika ngenhla wasethi ke igama lale ndawo yamase kwasanguye ngoba eyikhumbuza amagama elemntu kwasanguye shuthi asemabili kamakhosi ke manje sekunosanguye sekunobuka ngezantsi akekho intembeni sekuzothi intembeni ifika nini ifika nje yona solo lokho ngoba intembeni ifika ngesikhathi
angithi isilo ushaka silandelwe isilo uDingane ehlalweni isilo uDingane salandelwe isilo uMpanda isilo uMpanda sesizala ke abantwana abaningi sesingena umkamfowabo uManximalo sizala abantwana ababili kuManximalo sizala uHamu kuthi kuMaqwabe sizale uSitheku sizalela umfowabo uNzibe emzini wakhe wase ngizokhumbula umuzi wakhe wase labatwana kwaMfemfe esebabeka lapha emzini waMfemfe ngoba uvusa umuzi kaMfowabo sekuzothi ke umfundlana nje kade wasozondlula emhlabeni noMagidi usendlula emhlabeni sekubusa abantu obuwa sekubusa umkhosana kaMvundlane kwaya nguye sekubusa ungangezwe kaMagidi xabana ke abantwana bakaMpande lapha kwaMfemfe xabana umntwana uNzibe umntwana uHamu noSitheku babanga ngithi ungathi umntwana uHamu umntwana uSitheku twayizimi kakhulu emzimbeni nomfowabo besimbili emzimbeni kodwa ekusola kathi uHamu akazali isilo uMpanda sesithi ke uSitheku akangene umfazi kaMfowabo emzalele ukuze ezoqhuba ubukhosi bendlu kaNzibe bese ke ekwenza lokho ekuze uHamu ebese efuna ukubulala umfowabo ehlele inqina mbumbulu yokubulala umfowabo bese bakhona abamnqiza indlebe uSitheku uyobulawa lenqina uSitheku vele ibize wonke amakhosi akhe watshela ke thatha imithwalo nezingane nithuthe niye kubaba kwaNodwengu siyoficana khona mina mangifike ehlathini ngizobaleka nginilandele bathe yaphela mafike ehlathini wahlubuka umntwana ebathi uzobulawa vele wahlaba indlela wabheka kwaNodwengu umuzi waNodwengu wawulapha okhona iGarden Court Olunda yes wawulapho ke wazofika kuyise kufika vele abafazi sebekhona la ondlunkulu bakhe isilo ke ngalosikhathi kwase noma sasisekhona kodwa sesisidala into zokubusa seyiphethe indodana endala inkosana yakhe uCetshwayo ebese isilo sibiza uCetshwayo lamlana abafweni belo okungenani uSitheku ungakhetha noma umusa lapha enquthu noma umusa emanxweni babikazi wakho unomcobo owayela mushaka lapha eMkhindini nando waseMkhindini ubese usilo umntwana uMpande umntwana uCetshwayo hayi ngeke baba lapha enquthu indawo yami yokwenabela inyawo ongona simuse eMkhindini wayese ethumela izwi enkosini uGawozo kwaMpungose lapha eMlalasa ukuthi akemukele umntwana embhekele indawo wakhukhula ke uSitheku wazofika enkosini uGawozo umuzi kokuqala wawakha lapha mawele ingaphesheya kumawele umhlathi uzoqama seMondbheke eShowe ngana lapha ngaseplazini lakwaJuice wakha lapho uthenga uhamba isikhathi manje izinto ebone ngahambi kahle wahlehla wabuya weza ngapha lapho okusethwa khona sethembeni namhlanje owafika khona ngasesikole lapha ethembeni wakha umuzi waMabomvula umuzi kokuqala waMabomvula waqeda lapho wasakha umuzi wasethembeni ngoba ethi usesethembeni manje uzohlala kahle enethezekela kungekufani nakubo kwaMfebe lapho ohujwe khona umfowabo uGawozo bembengala ngaphesha komthathuzo sebuya kuleli bengela kwaMhlongo leli ingesikhathi kwaMhlongo ukhosi wakhona busazama zamesile ngoba isilo uDingane sabulala amakhosi akhona kwathi ebelibamba endlini yaseGagaye kwakusekhona lokho nakhona sekuyizo nje laseli lemile ukuthi kwangela kwaMhlongo wafika wahlala ke lelezo kaMhlongo kodwa lingaphansi libhekwe abantu bakwabiyela indlu kaMvundlane nekaHashi laba abakaHashi laba abasuka lapha kwaDaka eMlalasa wase efika sakhalemisi ke wahlala ke basebethi bese kubusa inkosi uDumezweni kaMkhosana kwaBiyela owaganwa umntwana uNokusa no wagana umntwana uNokusa kaDabulamansi
kaMpande obaba omama wenkosi umkhombisa ngokubheka ubuhlobo lobo wase ebonke akamsikele umlamu wakhe abakwaZulu uye obese ama imngcele ke esesikela ke laba bakwaZulu ke le ndawo le ngoba yonke lezofe ehlabathini bekuyise la sobuka lonke lelo ngoba namanje ngomthetho ihlabathini nje noma ingaphansi umhlabathi wakwaSibiyela kodwa abantu abakhona basethembeni lonke imngcele lena nje egudla lapha koSitheku kwayekeshonele ebisisikwa zinduna zenkosi uDumezweni ngoba esikela umlamu wakhe inkosi uSitheku ngoba ethi umntana enkosi sebenalo ubuhlobo lokho ngeke ephathwa abantukazana bafika kanjalo kusho ngendlela yaphendula ukuthi ofike eqala uBiyela yes uBiyela wasesikela sebesikela nabo bobabili ngokukhomanda isilo uShaka ngasikhathi inkosi uMpande ilamula abantwana nendodana yayo uCetshwayo usiyeza ngapha uSitheku usehamba mase kubusa uDimozeni wazi ukwabiyela usemsikela naye ingxenye emhlabeni kodwa omningi wezwe kaSitheku elikaMhlongo. Ngikuzwa uthi uZulu uhambe waze wayofika ngale Olundi la sekukaMlaba khona sekuyisizwe sakaMlaba kodwa manje nakho simthola ungapha entembeni usikelwa uBiyela izwi cha uBiyela esithena lapha kulese ngokaMlaba wanikwa uShaka izwe ukusuka uwele hlophe ekhulu lele sengamlaba lonke uzofika engoqa wehle uzofika kwa elokishini kwa A ushone phansi uBiyela wayinikelelo anyway ilembe umlaba ufika zolo lokhu emva kwempi yasesandlwane ebekade esebenza ethwala iposi umawo ngizomkhumbula igama lakhe ebethe ethwala iposi ngapha benolokuzane benensizwa zakwambambo wayakhe ngapha komkhomasi komzimkhulu ethwala iposi ngesikhathi sempi esandlwane okuthema esebenzela abelungu uthema sekuphele impi base bethatha umhlabathi kanje bathatha imali ngabambuthi ukhethane wasekhetha umhlabathi basemthatha ke bemsusa emkhomazi sebezomnika leyanda wasemahlabathini bemsikela izwe elikaBiyela elikamntwana uShingana bese ngomntwana uShingana lonke leli ehlanza idolobha kwangela kwaZunguda before ufika kanjalo wena ulandwe ngapha nje ngoba ekonyelisa ukuthi wabasebenzela kahle abelungu ngapha entembeni sekukwaZulu kodwa bekade kukaMhlongo bekuyindawo yakaMhlongo yonke leyo balidle kanjani izwi ngiyakuzwa uthi uZulu uBiyela wasikela uZulu leya ndawo uMhlongo bese kuphi ngaleso sikhathi eqima masibuye emlando wakudala amakhosi ebela ezathukwemeni Mondo Bhekele bekumhlongo ehamba ezoshaya eshowe mdala umhlongo ngisho esizazulu sifika nje umuntu umalandela esuka umalandela efika esuka ebabana nguye wakhe odwini lapha entabeni emandawe engaseshowe esebuya unqamule kubantu bakwaZulu bakwamhlongo la wanqamula kwabaxulu ngabaxulu lapha esikhona edrobheni ebuyele babanango okusho ukuthi izona sizwe endala lezo untembeni ifika nje abakwamhlongo sekunale nqoshqosho ngoba angithi uzokhumbula kwamhlongo emva kwenkosi uMbhengi ngomkhosi uMbhengi ibusa isikhathi eside indodana yayo inkosi uMgabhi ayibusanga ngoba yashesha indlu emhlabeni esaphila uyise kwase kodwa eshiye sezele inkosana yakhe uMakhedama okuthe uMakhedama mase kwase esemncane wasekhothama umkhulu wakhe uMbhengi wayese ebanjelo ubaba bakho omncane uNxazonke owayelanya uNandi wabamba wazobuya khulu uMakhedama kwase bekhona inxushunxushu ukuthi uNxazonke wayezwana nomshana uShaka bagcina bemhlasela uMakhedama wagcina ebulewe uMakhedama wasekuhlala uNxazonke ehlalweni uNxazonke wasebulawa udingane nomhlangano mhlaba ebulala ilembe ufe nelembe kwaDukuza uNxazonke yena wayesebuza kwaMhlongo base kwase kubamba indla segagayi ke abusekho ubukhosi obuzinzile kwaMhlongo ba udingane wabuye wazoqotha uzalwa luka
luka Makedama owasala lapho owasendlini encane ulukuzana uMatshana owabaleka yena waye eSwazini waze wabuya uMatshana ubuye umseleni wasegagayi kwamhlongo setshenisile uShaka uthi umcetshwa wathi ikhona lenkosana efanele ukuhlala ehlalweni iseSwazini ucetshwa yilanda ubizobekwa uthe mayebuye uMatshana eSwazini ezobekwa kwamhlongo naku sekusuka izimpi ke umntwana uyibhebha wamandla kaze ehlasela isicetshwayo wagcina ngabekanga bangasabikho ukhosi kwamhlongo ke ufika nje selikwanyamazana ba ayikabekwa inkosi unxa zonke hayi kuthi uMatshana kanxa zonke okay uXulu kanjalo futhi nodludla bangena kanjani endaweni yaseMelmode okay uzokhumbula ukuthi abakwadludla bazalwa kwaXulu eqinisweni bazalwa kwaSakhana lapha kwaXulu abakwaXulu ibona bebe kusuka edorobheni nje eMelmode kudala bebephethe ngabana balendayo ngoba lapha enkantolo umuzi isigqiki sikaMadanga uyena omdala waXulu uMadanga ozale uXulu elinye igama uXulu ubonga ozale uNtuli ozale uMakhathini ozale uphuhla phansi wazala uNtonga wazala uDonto wazala uMaxaxabhasha amakhosi ebebusela la okuthe uma abakwaXulu sebeshaneliweke ngoba ngishilo bayashanelwa ilembe noDingiswayo babale wabheka le basebusala ilembe selilanda ke abakwabiyeli bezobheka le ndawo engapha le ngapha bekuXulu ngapha kumhlongo ngapha wona amkhosi amadala la uXulu ke abakwaXulu besakhela emfule ilapho okwenze khona umuga enye indoda yakwaXulu wakuthiwa uSikhakha esara unoyivalela kuthiwa yabatshwa incinda odengezini oncinda amakhosi akwaXulu ngalesikhathi kwakubusa inkosi uDonda kwaXulu kwasekuthiwa akabanjwe ejeziswe nokwakuMakhathini wayebusa kwaXulu wathiwa akajeziswe ulokuzana lendoda yayisibaleka yayocasha emfuleni ihlala ehlathini thiwa mama beyo khamaza emfuleni sebeyazi kuphi beyiphathela ukudla ke nophuza lapha emfuleni bagcina bayibonisa hayi akabuyele ekhaya akaqoba sebemphathe isidwaba esifishane isidwaba igama lesikhakha isidwaba esifishane kuthiwa akasigqokeke waqoka nenhloko kuthiwa hayi buyele ekhaya ke bemfihla hayi abantu besifazane wabuyela ekhaya ke ekeshe zendoda lenkosikazi wesikhakha esifishane thiweze inkosi uMakhathini ibutha hayibo lo muntu wasefana lo nkosikazi wasefana nale ndoda engayixoshayo eyabaleka ayifana ijeziswe wayesebanjwa mayephenywa wathola indoda ngempela wasethi hawu usugqoka isikhakha phuma kwakho umuzi wakwaSikhakhane ke isikhakhane isidwaba esifishane ngoba ebegqoka isikhakha wasephuma kanjalo ke uSikhakha igama kuSikhakha sabafazi isikhathi sabafazi onikwa abantu besifazane emfuleni ekhaya yebo uXulu wasewosekhana kanjalo ke yena ke wasephuma lapha esakha la ngasemthini emide uthe mayisuka emthini emide esefana ezowela ebheka esikhani sebombe enkandla kwase kwenze umuka engakahambi enye indodana yakhe yalala nodade wabo kwase hawu wena uhludle ekhaya wase udludla ke ngoba idludle ekhaya yasiphuma sakho umuzo kwadludla ke yangabusamlandela uyise akathe sebheka enkandla yasala yona emthini emide isingaphansi kwesibukhosi bakwamhlongo baba zindwe zakwamhlongo kwaza kuba isizwe wonke umhlaba sengokwaZulu baba zindwe zakwaZulu ngomuntu udludla ugqama yakho seku umandondo ozale uJaja akhe umuzo sekhubeni lapha ngasemthini emide wasethutha ke uJaja esebekwe isilumpanda kabe induna la oqala isilushaka sibeka umandondo ankathi isilushaka sithutha sona sesisusa
sesiyakwadukuza sathi akabe induna esibhekele yonke lelizwe lasemthunjaneni yena wasezala ujaja naye waba induna yena ujaji akosusumuzo seyikhubeni lapha emthini emide esizowakhala okade khona imetro station gate khona eMenmont wawulapho ke lapha ukhona inkantolo wakha umuzi wasenketheni ngoba lapha babamba khona insimbi bakha imkhonto njalo njalo bafika kanjalo ke abakwaDludla la bafika ngabantu bakwaXolo bafika baphuma kwaXolo bayenzela kwaXolo nje ekuyona ebinge umthetho okuyimelela la konke lapha kukhona isitolo esilapha eMelmoto okuthiwa kuKwaDludla indawo yabo vele yonke lapha konguni lapha yonke into nanku umuzi wasenketheni bawulapha enkantolo indawo yampela yes hayi cha waze wayicacisa kwaze kwavela ngisho abantu bakwaSikhakhane okusho ukuthi kahle kahle emhlabeni siyahlobana sambe sihlobane nguze uphatha uZulu noBiyela futhi kodwa manje zombili lezi ibongo ziyakanselana yabona nje into nje ongayazi eyayisho uReggie Khumalo into ukuthi bonke abantu bahlobene bese kuhlukana indlela nihlukana kanjani ngoba phela mawubuka vele kwangeke banda abantu uma kokugcina kuyinto eyodwa ingakho kwafika inhlobane begila umkhuba abantu besitho ezuzwana sesine sengaganiselana beqala phansi kuqhubeka iganiselwaneke ingakho utholi obs begana noDukusane noZulu njalo njalo ukuthi ibongo zonke ziyahlukana kodwa kwathiwa masuzulwana sesine sengaganiselana lapho mhlawumbe sibuye lapha ke ngicela siwachazile amakhosi amadala ala eMelmont ngokwemingcelele yamanje ke amakhosi ngokomthetho fanele mana amakhosi afanele bala eMelmont fanele benenkosi yakwaMpungosi esaholweni fanele benenkosi yakwaBiyela kwaSanguye kube nenkosi esethembeni kwaZulu benenkosi yakwaBiyela obuka ngebhadi le yakwaMpungosi ngama 70s nami nje umkhulu wamBhansela wayenduna khona kwaMpungosi enduna ka yes umuzo waMpungosi kula esaholeni esuka phezulu emthunjaneni njengehashe ezoqula amacala la enduna yakwaMpungosi safudulwa ke abelungu ngama 70s ngumathini ukuthi umuzo waso ngo74 sesiya kwaSanguye sebaka amaplaza la emthunjaneni kuba baqedwa ubukhosi bakaMpungosi ke kulendlu le yala kwasala amakhosi amathathu nawo seke kube nemcishwana behlula imingceleke manje ukuhlukanisa imingcele ngoba sisayazi imingcede yimi kanjani yabo masikhuluma ngedolobha nje imingcele wawula ePosini sengiyabona namhlanje abakwaZulu sebeze benqume bezofika emaplangweni bekubhekele cha babengafike imingcele iphela ePosini nje usuke ePosini uMpungose mawusuke ePosini uya FNB yomdala uwehle ojwayelana sekuMpungosi ubhekele zovala ngemfolosi ngaphe kuhle njalo umngcele unqamule njalo eGolfview uzoshona phansi ezojenga Khathazo ubusubuye ngomgwaqo lo webhuqo njalo yes usoshiyana phansi wehle njalo ngeKhathazo uzoshona phansi elangeni umuzi wabuthelezi lapha usika noNtombela ngale bese ngapha mawusuka ngapha nje kuGolden River ubhekele usuka pha engine garage sekuZulu lapho ngomngcele ehlene ebhekele kuhambe njalo kumngcele ngeposi uzofika lapha kwamgqoma ubheke nje umelwana uMpungosi sesikela nobuka lapho behlwana nobuka lapho ubuka ngala uMpungosi besethi impunga shona phansi ewelele ekudlakaze ivale ngaphandle inhlakaze ingene kuyanguye egudlena egudlisiwa samanqala njalo ezofika emagwincila owenyuka amabheke wayanguye uMpungosi ngezantsi ubiyela ngenhla eshone phansi ekhwibi ehleze ngene emfolosi bese enyuka njalo emfolosi ezobe ngeqongwana sekuMpungosi lowo ngidake imbalweni ngoba ushiyo ngaphandle manje abantu sebeyidabulela nomhlabeni wangathi wayengeka kade wayekhona uMpungosi ebese lana obiyela bona eyabo imingcele ke nayi hambe inenguage kwebo isibonele nje ngakuwe enjobelwana injobelwana yakuSanguye ngokomngcele yelembe ilembe imingcele ubuka noyanguye yayihlukana uBhadaza wawungena kwayanguye injomelwana yayingena kwayanguye uhambe njalo uzofika phezulu edibha enjwele eMawanda wehle ushone phansi intomboka untontonto uzongena phansi intomboka uyongena emunywani ushone phansi lonke lelo oMawanda
mzini woncasaza okusekubona namhlanje kwakuya nguye wonke lowo okuthena ngesikhathi sika iqala ukuncuzeka ngesikhathi ukhothama kwenkosi kubambe udumezweni nodumezweni ebanjelo uyise omncane usomhlolo wasoqapiyeni kwaya nguye kubambe umabele ebambele ungangezwe ukhokho wenkosi esihlalo njengamanje umabele uyena wadayisa imngcele ngoba wagcina ngathi quba impilo yasehlophe ekhulu wachema wadayisa izwe ehlangana no Mashiqeke uSounders basimngcele kabusha ngoba sebekhona umbango bekhona kwaya nguye umlungu Mashiqeke basesimngcele kabusha esebeyishintsha ikhonkwane lapha ezazenzo ilembe mawuza usuka yonke obhadaza babuyela ungalya uze uzofika eSheshi umpetshelo wabuyela ngandlo kwaya nguye manje ufika eSheshi la ushone phansi emunywana uwelele imambeni uyonqamula uncasaza ngokuvale ngapha sekulubuka lolo kanti kwakungenjalo la enjomelwana iyona ihambe ngesikhathi kuthiwa beku into yakudala nje iyayizolo bese kubusa ukhishwe ekhaya bamkhombula kwaya nguye amadoda akwamthembu lapha kuthiwa ayeze ngamashinga elwa shuthe engekho ukushikhaya umuntu ebengakhozela ukuhamba wagcina engakwazi uyobalamula kwagcina kuthiwa ubana ngabalamula ke kwase kuthiwa umkhombisa gcina liwele kumkhombisa kanjalo kufana uncasaza ngalo uncasaza nayo wayenqena ukushikhaya ukuqula amacala ethi hayi aqule ndodana bese unkanyiso ke lapho wagcina uncasaza usuwele obuka lahamba kanjalo imncela khona la selihamba kanjalo ke lelisi kunjalo laba ke abangapha ke intembeni ngoba ngishithi uyena eyayi imngcele ya ngokufika kwabo ngokwezela kaMhlongo lalima ngumhlathusi ngelokuzange la lehla ngaleli kaMhlongo nje eligudla ngapha ukuthena udumezweni wayeseba weza eliweza imfule leya esebasikela lonke kwangena ubuka lonke leli kuze kufika esithengo ngoba namanje ubona isithengo nje singaphansi kobuka wayese ebasikela esithi bona abashaya ngomngcele lo mawubheke okohawule behlonza umgwaqo omnye ngapha sekudumeze ngoba elamuza ngoba egano umntwana unokusa ka Dabulamazi kaMpande. Hayi uthando lunamandla kulungile ngiyakuzwa uyakhuluma nje ngentembeni uyayibala zonke indawo kodwa intembeni ihamba iziyofika ebomvini ihamba kanjani nayo ibomvini ngiyayiboni ingena emlandweni mudlula kwamagwazi udlula ushona le emahlathini komcakweni ngokomngcele bangishithi ngokomngcele ka yabelungu lele eyadotshwayo mawuswana eGolfview yonke le ndawo ohlobheka kwamagwazi oshaya ebomvini uzongena emhlathusi intembeni yonke leyo isikelana noMpungoso wangaphesheya le ndawo ngekhohlwa yini ndawo le bonke othengela wothunzini magwaza wehle njalo mfanefile intembeni uzovala olango uzovala ngephobane phansi lapho usikelana khona noMpungoso. Hayi ngiyakuzwa mfethu uwavela nje wayicacisa kahle iyezwakala impela kusho abantu bakwaXulu banalo ilungelo lokubuya bezoklema umhlaba wabo bephinde bephathi la eMelmouth ngeke ngoba imhlaba eklemeke kahle ilena nisuswa belungu ngithi bona basuswa amakhosi oshaka njalo akuselulanga kodwa bengakwenza kodwa manje kufanele bekuleli mabekwenza kushuthi lapha asebenza umkhosi khona base umkhosi bakaXulu nje ekhaya omama ulapha manje emvutshini enkandla obunye bukwamnyathe eFryhead kushuthi phela mase beqala lobo kufanele beklenye bephucwe nabo lo babeshiya sekumnandi ukuhlala abakhona ngibone bese ngabuya abantu abacishe bengafuna ukuvusa umhlonga hayi nokuthi engazi baklemile abakamhlongo babo abunaba nabo manje umuntu vele onabo ukhosi ndawona thile angimbone ngaba nelukululo lokuklema into vele nayo yes umuntu onelukululo lokuklema umhlongo ngoba vele kanabo uklemile nje
indaweni ngempela ukuhlanganisa nayo intembeni kuhle kushaya ngephansi ngale kubhekele uklemile umdlongo. Into nje esendleleni ukuthi isengenzeka futhi. Ikhomishana isawohlala phansi ihlulele ikhiphe incomo mhlawumbe ebubuye mhlawumbe bungabuye. Ay kulungile ngane zakwethu uMaswidi lo uMaswidi engane zakwaya nguye hlezi kuyintokozo kakhulu mfowethu ukukhuluma nawe siyazi inqolobane nje ehambela nje ngeenyawo awudinge ipeni awudinge iphepha ukhuluma konke lokho nje awukufundi phansi kodwa uyacabanga siyabonga kakhulu mfowethu. Ngithokoza kakhulu.